Biag, ti tao. Naimbag nga oras si Titonggal maysa, baro man na napakasaritaan ting kay mga gan, dito'y drama a Biag ti tao, dito YouTube channel Jena Almoite drama. Ngam sakbay ti amin na baraman payakablaaw, kada Elena Antonio, Wilfredo Dinong, Alcatlin Umayas, Jane Mabalo Habagat, dita Singapore. Kaya titayntay nga ro din denggan ti episode 411. Dito'y drama tayo. Biag, ti tao. Kunak tumat, adupay tinatang amula ni Minda ditoy. Mga lakmanan, naimbagla si daak itang aldaw. Lorena! Ni, si kamot gayam day taminda. Kanya tararamidam diti garden ko. Ay kwa. Apay nga basta mga lakalatan itimulak. Di mo pa ipakada. Apay, imulam dagitoy aya. Wana, panagkunam ka di kat basta agtubula ang dagitaan natang. Kasanumot ngamin kat di mo as asikaswan. Kitaam ako ni, karuruot mo't. Anya, Iso ajak amo numulam gayam dagitoy. si kagayam timang taktakaw ka dagiti mulak ang natang Lorena. Jak amo amulam dagitoy kunakmat. Ti amok akat nagtubo dalaang ditoy. Di ta ka man laangan. Ayan nga iti order ko nga utong nanaminda. Ay, kurang 5 kilo tinaburas ko, balasang ko. Ni, apay ngay nana. Wan atatakawan damo ngamin. Asino timang taktakaw ngay nana? Ni Lorena akalugaran tayo, balasang ko. Ay, talaga nga agtatakaw day dya ang kalugaran Day tangarod kat. Naimbag kumamot no agpasensya. Ngam awan mo't. Tay supay tinatangsit nga agsaw. Talaga natangsit day dya nana. Nagadumot din tinang ipabarangay kan kwa na. Ay, makapaawan ganas. Gaputa caretaker laang da tao. Kastamot din taramid na. Pati dagitag kay wara basura iti batog mi. Siyak ti pabasulan na. Umapalakit di day dya kada kayo nana. Ngamin, da kayo tinangital ka ni Nana Sali itinalawa adagana. Saan ko matabasol? No dakkel ti panagtalak da kanyak. Talaga akas tadagiti tattao anang isit ti kaunggan na nana. Awan pakawanan dagita. Welcome to Jena Almoite drama. Adaman ireklamo, kapitan. Asino ti reklamom? Ni Lorena kalugaran may kapitan. Lorena? Wan, amamuyo mo, sana ya. Apay, anya ti basol ni Lorena kenga? Isu ngamin timang taktakaw kadagiti mulak. Sigurado ka, itigasta nga akusasyon mo. Wan, kapitan, nakita ka mismo. Sige, tapayabak ni Lorena dito barangay hall. Tagsasarita tayo. Surat mo't maninday ito anaggapo iti barangay hall, nanang. Wan tanagdemandakit din day dya adayo. Sino adayo? Day dya aminda ti caretaker ni Sali. Makapasuron. Ay nananang, di yu labsan ti agsao, tasaan yung am mo dya tao. Pudnuman, dayo day dya babae. Awan dagada ditoy. Kita kat caretaker lang iti daga ni Sali. Taktakawan nyo kano timula na. Ay awan amok dita. Awan lang amin daduma apabasulan na kag. Iso asyak matan ti impabarangay na. Siyak ti pagdiskitaran na. Mala, agsagana kakit din, nagsubli ka ijay syudad ita. Bay amon day ta demanda. Kabailak asangun day ta. Pudno ayang adda tinakaw mo amula ni Minda, Lorena. Awan mo't, pagan ano kumaatakawan ti mula na ngay. Ibagam ti pudno. Di kaglibak ta nakita ka mismo, Lorena. Awan ebidensyam. Nakita ka nga rod. Apeng aglibak ka pailaan. Ayan ti ebidensyam kunak. At daladawan amay pakitang. Awan igam ka cellphone iti daydagundaway. Wan nga rod, ayan ti ebidensyam nga iso tinang takaw iti mulam. Awan akap ngam nakita ka mismo. Kut indaak day ta babae. Saan mo't amabaling agpatingga ka lang iti sao? Anya? Inton sumarunong agreklamo ka, siguraduam nga da ebidensyam. Saan mo't amabaling nga ibagbagam lang? Kasano apatsyan mo't ibagbagam? Naawan mo't pamanagnak mo? Nga oray siya ka mismo tinakakita, kap? Awan la tanlalakalaeng mo't agparbo iti sarita Minda. Numaminsan,
alaam iti ladawan. Tapno adda maipakita mga ebidensya. Anya, minda. Kumusta nana? Anya nga'y tinapagsasaritaan nyo? Nagbambanog akla na pan ijay. Ni, apay mo't ngay nana. Wen ata kanunungan mo ni Kapitan Dayja Lorena. Manan, kastala ka na yun nun. Tunggal maipabarangay da babae, isulatan ti paburan na. Makapadismayamot ti kasto yung mapaspasamak. Noan niya nga taati impakpakan ni Nana Lorena kin ni Kapitan. Apay kastamot dun. Uray mamin ano ang maipabarangay kat makalusot lat tamot. Ay, wen nga ruda. Isa makapaawan ganas ti agdarum. Tamadlaw apabpaburan na Dayja babae. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Hello, anak ko! Kumusta kayo dita, nanang? Ay nasaya at latamot anak ko. Umay kay ngamin dito syudadan, ta dito hindi pag naadan nyo. Diyak kaya tag naad dita. Taday talang magpupupok ti mararamid dita, anak ko. Wanang, magmaymaysa kayo dita, nanang. Di nakpakadanagan. Napigsaak pa'y mo't. Kabalak ti bagik. Kaano kayo nga nagpasyar dito ingay? Diyak pa'y masigurado, anak ko. Agmula kumapay itipin niya. No dito'y kayo nga agnaan, saan kayo amabanog, nanang? Diyak kaya tagil ilad, wan nagbuybuya lang iti-TV tag malmalam. Mala, sarungkaran kayo tungarod dita no makawayaak, nanang. Kamay maya anak ko. Umay ka mga ala itinatang. Ado timulak dito, anak. At dagayam anak yu ijay syudad, nana. Wan balasang ko. Ijay nga minta yan ti trabaho dang agkakabsat. Di yu kayat ti agnaid ijay, nana. Ha, ijak kayat. Awam mo dadto mga ramedak ijay. Kapadpada yun ni nanang ko. Kay kayat naman ti agnaid iti probinsya. Wan tada ti liwliwa, kano kayat mitagmula, kada mamulaan. Sana kasla ijay syudad, limitado lang. Agraman garaw mo, limitado. Sa bagay, adda punto yun, nana. Gagangay ti bumakit. Ibirok na niya ti pakakomportable yan. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Anya ngay, di na ibabain ka laang ijay barangay hall, minda. Wan, amok, paborito na ka ni Kapitan. Pudnumot dyan baga na. Awan ebidensyam. Dinabainan ka. Ay, jak amok kada kayo. Basta siyak, amok iti bagik ngagsasawak iti pudno. Kanuray si ka, amom iti bagim dayta, ngagtatakaw ka. Nita? Nawan na sayat ngay bagam kanyak, pangasim ha. Di ka manaktak, Lorena. Binuras mo dagiti bunga timula kapinya, Lorena. Agpabasol ka manan. Adda nga ron nakakita kan ka. No kayat mo, di agdemanda ka manan ije barangay hall. Anya? Di ka madanagan, ta sumango akin ka no bilang laeng. Sa anak amabutang iti dayo akasken ka. Naturad ka, tamo masikamanan ti paburanda. Awan nga mintilaban ti dayo akasken kanya. Laglagi pam. Saan na may maysa tal daw, Lorena? Ay di nakman but-but ngan. Kaibagbagak laeng ken ka, nga awan kabuteng ko. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Hello, nanang. Ayan nyo. Adak manan dito garden ko, anak ko. Agpasyarak tuman dita, nanang. Kaano nga'y? Intun day off ko, nanang. Sige. Agdalusak nga ron iti kalapaw. Kan ilabak dagiti ulas. Tapna daramatem no may ka. O sige, nanang, tane. Kailiw kay una yan. Sino nga iti kadwam nga umay? Kadwam dagiti kakabsat mo? Saan, nanang? Syaklaeng. Tabisi day ti trabaho da. O sige, umawag ak tumanan no madamdama. Bye! Nanang, adda na amwak adamag iti may sa akarubayo dito ya. Ne, anya day ta anak ko. Diag nagan iti saling tinangidanon kanyak, nanang. Anya tindanon naken kaaya. Ti panang irurumen ka no dyan may sa lumugar dito'y kada kayo, nanang. Natangsit ka no. Taktakawin na pa'y dagiti mulayo. Nagistorya gayam ni salingkan ka.
Apay mo't ngay adiyo imbagbaga kada kami akas to'y gaya man ti mapaspasamak dito'y nanang. Ay, gaputa mo ka makumikom kayo iti trabaho yo. Kanjak kayat ngagparikot kayo, gapu kanyak. No apay ngamin adiyo kayat agna di syudad. Kay kayat yumot dito'y. Awawagan da kailang arudan iti dayo. Adamot na kita maamok dito anak ko. Adda, ngamjak magustuhan ti kasta trato da kada kayo. Kasaritak to dagiti kakabsat ko. Agbirok kami, no adadaga nga ilaklako da dito eh. Ay isaanan, ang mga noawanan kwartayo. Ay nananang, saan aparikot ti kwarta kada kami? Nang runa no para kada kayo. Ay, kasaritak to dagiti kakabsat ko. Gumatang kami iti lote, kan agipatakder kami iti balay para kada kayo. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Nagmayat at talaga ti agpag na pag na diti probinsya. Nang runa no ado ti makita maamula. Madam Ivy? Ha? Andrew! Anya tararamidam dito eh. Dito iti lugar mi, madam. Ah, kastaya. Taga dito'y kagayam? Da kayo nga eh. Sa di naman tinagapuan nyo, madam. Imay ko lang sinarungkaran ni nanang ko. Nanang nyo? Wan, ni Minda. No kasta, inayo gayam ni Nana Minda, madam? Wan, Andrew. Di na lang amin kayat agna di syudad. Kay kayat namutan dito'y. Tada ka no nalawa ang mulaan na. Ah, kasta gayam. Sige nga rod, madam ha. Tadalamapan ko gatangan dito store. Sige lang, Andrew. Asino je babae alimabas? Ni Madam Ivy, nanang. Apay amadam ti awag mo kan kwa na? Isuday jete akin kuko iti restaurant apag trabahwak iti syudad. At dapay grocery na day jay. Kan gasoline station na. Kat sa dino kanumot tinaggapuan na ngay. Apay nga da ditoy. Iti ayan ni Nana Minda. Day jay ti inuuna nga anak ni Nana Minda. Anya? Boss mo ti anak day je adayo? Una nang. Kaamok mo't itaabak nang mo't gayam ti anak na. Anya? Iso ahos to dya kunak idi kada kayo. Diyo tagibassitan ti padayo a tao. Nang runa no diyo unay am mo. Ta diyo mo ti background da. Anya? Welcome to Jena Almoite Drama. Adaman sa ludsudak, Susan. Amok nga amumon ti background day je Aminda. Anya day je nana. Pudno ka di nga anak ni Minda ni Ivy, abos ti anak ko. Wala na. Nukas na. Bak nang dagayam. Wan, ngam kay kayat ka nung amin ni Nana Minda dito eh. Tada na lawa apagmulaan na. Anya, makita yu day talugan, nana? Ha? Akin lugan dito. Lugan day ta ti anak ni Nana Minda. Uray siya kat nakla atakmat. Awan mat ngamin nadakdakamat ni Nana Minda bak nang gayam dagiti anak na. Anya? Oh, ni, agkalimduusan kayo mutin, nana. Apa yan? Ay, awan. O sige, panawan ka dito yan. No kasta. Kukuha tayo na ito adaga anak ko. Wala nang. Nagatang min ka ni Nana Sally. Nagbibingayan mi tinaigatang kadagiti kakapsat ko. Iso ngagpagatang ako iti materyales tarugyan tayon ti balayo dito eh. Anya, adamot kalkalapaw ko dito eh. Tapno komportable kayo Masapul na pintas ti pagnaadan nyo. Kan manangdan kami to iti agbalin na babaunan nyo dito tap na dakadwayo. Ay na, saanen? Ay basta, nanya ti imbagami nga kakapsat, iso ti masurot nanang. Saan ko maanatangkan ti ulo yo? Masapul nga adda kadwayo dito eh. Nagawid kamat manan anak ko. Nagluganam nga eh. Imbag man tadapay nasambut mo alugan iti kastoy nga oras. Nakilugan akin Madam Ivy, nanang. Nagawid manan? Wen, house blessing da kanumot no Sabado. Ay, Nagpintas ti balay ni Nana Minda, nanang. Kaya dapay katulong nan. kunam tabak ng dagijay anak na. Welcome to Jena Almoite Drama. Nagpintas ti balayo, nana.
Agyaman naksusan. House blessing mino Sabado. Umay kanto Una na, no siya? Talaga nga umayak Ay mayat nga rod ano kasta. Dakkel tinagbaliwan ti Biag yun, nana. Uray da kami akaaruba yung katnaklaat kami. Bak nang kayumat gaya. Saan na siya? Dagiti anak ko. Saan da mo tabak nang? Adalabasit pagsapulan da iti kwartamot Very humble kayumat, nana. Da kayuman la ti doon niya akasta. Napakumbabalata nga oray doon niya kayon. Saan nakadunya? Tagtrab-trabaho aklat tayo ti daga. Kit-kita man agad ti mulak. Unangam libangan nyo ladagitan, nana. Tauray saan kayo nga agmula. At dadagiti anak yo amang suporta kada kayo. Ay, narabyantan, Oliver. Wan nga rod, di tamot napuutan ti orasen. Ay sos, nalipatak matan di kalugong ko iya hotel ang nagturugan ta. Kat, sika ano subyong? Saanan? Gumatangak tulay ti sabalin. Sige, agsinat ang arudan ditoy, tani. Ang mga nood na makakita ka data. Sige nga, Rodan. Tay goodbye kiss ko nga Saanan? Ang mga nood na makakita ka data kung nakalagarudan. Rabi mo. Awan ti makabigbig ka data dito, huy. Alaman langan. Ingat kayo ti panagawid mo, Lorena. Nag-sweet matanda gito ang lovers. Ha? Mirasol, ang payadda ka ditoy. Ha! Nakaalak mo't langan iti ebidensyak, Oliver. Tinabayagan nga atap ko kada kayo adwa. Ha! Naka-video kayo. Manipod iti iruruaryo iti hotel. Aging ga iti panagin nagakyo ditoy. Mala, agawid tan Mirasol. Pangaasim, di ka agiskandalo ditoy. Siyak lang ti agawid. Di kan pastrakan ijay balay ko, Oliver. Agsagana kayo ta idarum kayo. Anya ka din day tangay nararamid yun, nanang. Bakbakatan kayon. Ngam kasta ti aramid yun. Mangibabain kayo. Pakawanan na ko, maanak ko. Nasulisog aklaan. Timot ngamin kanayon nga ibagaday dyan nga Oliver. Kat nagsinadan iti asawa na. Asaan da nga agkinkin na awatan. Diyak, amo ti sawak kada kayo, nanang. Kababain ti kasta nga inaramid yun. Kasano da ito yan, anak ko. Nagdarum di asawa ni Oliver. Kat sangwin nyo ti basulyo Inaramid yun mat. Sangwin nyo Anak ko, Agkakanatin ti mapaspasamak kada kayo. tulungan na ko, maanak ko. Kasaritam di asawa ni tatam nga Oliver. Tay sanud nan ti darum na. Diyak mabalin ti makibiyang dita. Gamin, at nabasulyo, nanang. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Isumatla ka na yun nga isakit ni Kapitan. Tadamot gayam na idumdumang aramidan da. Ay, wan nga rod Ita nga ipakita ni Lorena ti kinalastog kan kinatangsit na. Tamakita numakalusot pa iti dayta nagbasulan na. Ngam oray no kasta, masya naklattamot kan kuana. Tanakitak, no kasano ti panagsangit na itay nakasaritak. No kasta, nagsarita kayo, nana? Wen, agid-gid daw iti pamakawan. Pinakawan ko matadagos tanaragsakan tanagpakumbaba matlaangan. Tamagipitan. Sapay la kumaata pag nakman nanday jay, nana. Di kagbalin anatangsit ka naging dadalos iti padam a tao nang ronan na daylimlimad mo amadi nga aramid mo. Ala gagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag. Di Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa.